Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Bigbigat, agsuksok dal kamanan iti salamagay. Makapangpanganak nga rin iti sa lamagi. Di mo ko na nga ginaw kamanan, bakit? Nagbasit pa lang na ita saksaklutom. Kandanda ni di pa'y makataray na takibkibinam, aginaw kamanan. Basol ko ka di. Si kamat ngamin. Naglaing ka nga agputot. Sapay nakasadsadot ka no trabaho ti pagsasaritaan. Surun kon. Kasano pa itan? Kaslabayak ti ubing iti palay. Di da pa'y mo't nga rod mabalin ngay baon. Arig da di da pa'y napusnot. Baunan ti ibagbagam. Nagkasangan ti kastoy. Agdidi iti boti ti maysa, agdidimot kan ka ti maysa. Sano data? Kasano? Kat nasurok lang ang makatawan ti ubing kat agadin. Agamita, agtangad kamanan, hindi salamagay. Just kikat di. Adda ka dito, amang ililot iti kawitan ti gayem mo. E dinto, tauban ni bakit mo ti anak yaw nga dawit na linabaan. Saan kumat nga mo ti akin kukwa na iti linabaan? Ay, sad arason ti nanakman day ta. No, kumamot tulungam, takaasimat. Italang mo't nga awan trabaho, aginanak mo ta. Trabaho la ka na yun ay. Na, ay, saan anasaya at arason day ta? Ada ayamot day off ni bakit mo akas asawam? Di mo pa'y paginanaan mo. Ang day of ayamot agtagibalay. Day tangarod kat. Di yun na mo ti rigat ti agtagibalay. Ti agtagibalay, agyan lang iti balay, nanang. Ado ti trabaho ti agtagibalay. Nagruna no daubing nga isam sa mirana ti trabaho na. Ay, di kakat mapantulungan di asawa. Kalpasan ti palo. Hintaman kit di papanak ngay naman. Ado ti chicks ijay kay. Chicks ko na. Uy, Nagmayato na makakita ta iti chicks. sapay ko mga ruta mga abak ta iti palo. No da pagpasikat ta kadag iti babalasang ijay naman. Kasanungay no maabak ta, pare. Di mo ngamin ibagbaga maabak ta. Alayin ta nga rodan. Kung saan, unaan tayo di ayang tibabalasang. Mga no maabak pa lakit di kakaisunan swildo ta. Ngala, ibati ta pa iti manok ta. Tayin ta pa iti ibagbaga kapapananta. May mayat pa eh. Imbes ang manok ti ilutan, mapantalangan ni Jai. Nen samet ginaw ti kadwa ni Henry Apimanaw. Yakman amaw iti day nga anak mo. Ay, di nakit na pantinulungan ti asawa na. Nagbabasit pa ilang dagiti anak na. Kaasimod nga agawer ka nagtagibalay. Asit gan nga me ni Carmina. Nagbasit pa ilaang ti anak na. Agsikog manan. Kahit anya ngay nga ron, no iso ti pa nakaparswada, ti asit gan. Isa na bali kumaano saan akas dyan ni Henry. Sa daw, sa bali, ti paglaingan na. Nagpintas kan ading ko. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Carol. Nabiit pa'y gayam dati nga inuman ditoy. Medyo nabayag matan, Manong. Italang samat nga imay ka dito eh. Huwag nga ron. Hanggang kanayunan minton ti umay ditoy, yate. Imbag, no saan nga agungat ti asawam? No kanayon kayo dito eh. Ay, awan asawa ka rin. Iti day ta, kinataer kan taktak daryo. Awan pa asawa yung Manong? Diyak mamati. Agpaiso ti ibagpagak. Orag kuripaspas amin at tarakan ti karro ba? Ha? Agpaiso ti ibagpagak ka rin. Itimpla ang mamad dyan may sa itigatas na tamadama nga agdiday dito'y basit. Nakaturog sa amat ng tabasit. Sika natin mang tipla. Makaturturog ah. Saan pa'y anarnagan?
No ikatagti dede na, sigurado amariing katagsangit mat. Anya kat kastuyan na ya. Uri mat maturog ti tao, kapilitan na bumangon no agriri ti ubing. Kat anya ngay nga ron, bayam kit din nga agsangsangit iti bisin. Sinalbag kat kastuyan. Intaman kitag palpaliwa pare. Mapantay dyan nagtiba balasang. Nay, kanayunom sa mo ti mga awis kanak dyan paray. Imbagay dyan ta natal na ti panunot. Kan nabanglo ragi ti balasang. Apay, sana na bang Luigi Balayo? Nada ka di balay. Saan ko nga muna niya ti kuditag. Adda ubing agsangit. Adda saan na nabanglo ti payod na. Taagat ubing asaan pa nakadigos. Kasano ka pinagsasarunom mo ti ubing? Di pa nakwataray tayo duma at damanain. Naglaing tumot ngagsikog ni Carmina. Ay napimpintas mo ni Carmina ngam ni Carol. Ang nabangbang lumat ni Carol. Oh, Ni Carmina kat payod ti ubing at di pa'y makadigos. Apay aday ito'y lang ti sweldom. Amumot nga gatgatas pa'y lang dagiti ubing. Salbangkit di. Pakanam amin ang iday ti napoy. Henry, mangandamot angam sa pulan dalat tatigatas ta ubing da paymat. Nang runa iti rabi. No agkirin da kat kayat dati aggatas. Iyan ay munday ta, tayo sotyad da. At naggasto sa kiti sweldok. Anya pa'y ngayon no di kasta. Kaasi ti ubing no kasto'y nga kurang ti gatas da. No saan ko mga importante kat saan mo ko magaston ti kwartam. Apay ko mga iparit mo kat kwartak mag... Nakitam ka din no simbang peten ni Henry. Jak pa imot na pandita balay dalakay. Apay aya, kasla makapungtot ka man. Ay, damagak man kan ko ana. Nupudno tay na damag ko nga dapagluklukwan na ababay ja inuman. Anya ti kayat mo asawon iti pagluklukwan. Adda ka no babae na tilukaw. Anya, kakaasi di asawa na, mangsapol pa'y laang itinayon na. Ay, dahi tangarot ti pagrurudak. Anya pa'y lang ti sapulan na kini Carmina. Nagsingpot mo ti tao. Makilabada pa'y idi may salaang ti anak na. Ngam ita, saanon, tanarigat mo nga awiron na ti talo nga ubay nga agsasarunaw. Ay, tilukon aya. Hinton ko ana. Ay, mapang-or ko no pudno tinadamag ka. Ni, Nanag Lori, da kayo kadidayta? Ha? Ay, asino ka itayan, Barok? Siyak ni Jess. Gayam ko ni Carmina ang manugang yo. Ay, malagip ko. Si kagayam tayo ay sa nga abay, idi nagkasarda. Saan ka, day? Una na. Kat, kumusta mo ni Carmina? Nabayagasan kami ang nagkita. Ay da, kakaasitan, Barok. Talo agagos ti anak na. Nagsarunumog kami di pa nagsikog na. Talo adagos, nana? Nagbiitan? Ipasaray din na mapakadaan Tama minsan la ka nga agsa nga ilay, kalpasan na aganak, agdiritsong mo nga agsikog day dyan. Isumat lagaya madya akong makitkita. Tasaan siguro ang makaruwar. Day tatipod no, Barok. Marigatan ang mga wer kadagiti talaw ababasit nga anak na. Sige, bayan nyo, nana. Tapasyark to man. Mapanak to, Jebalayda. Jess! Imbag man tayo may nakpinasyar dito'y nano mo abalay mi? Apa yan, friend? Narbamat ti bagimon. Kasano? Kat nagsasarunumat ti panaganak ko. Jak mapakadaan. Masikugak man gaya man. Day tatirigat na. Saan mo nga mo, numadaan ka, wano saan pa'y. Numabalin. Sa anak pa'y ko mga agsikog. Nagregat, friend. Uray kumamot no na nga to ti sweldo nila kay ko. Nagngina pa'y mat nga ti gatas. Saan ka madanagan? Mabalin ka tulungan, babaan iti DSWD. At datulong, wano ayuda ang maalam manipod iti opisina mi. Mabalin ka di, friend. Alaman nga ron.
Daytoy kadilaang manan ti maytad mo asweldom. Ayan ti daduma. Apay sa pulam. Andamot inted da kas ayuda para gatas dagiti ubing. Amula nga, no kanayon dayjay nga ayuda. Pangipipa na ti sweldom aya. Hindi nakman reng-rengan si Kakarmina. Pagyaman ka kidya, tadam ay kukin ka. No kayat mo, sika ti agtagibalay, tasyak mo ti agtrabaho. Kitaak no kabailam. Sak ayat yag padede, tapno sak ti pagawiram. Mabalinda mo nga agdede iti bote. Saan mo nga ipasa kanyak ti pagrebengam? Sikat yagaw awir, ta sikat ti babay. Pagrebengam da ita. Apay nga rod, adi mo mataramidan ti pagrabangam. Kurang ti ititid mo asweldom. Mabalin nga dito may kumasarin di balayo. Awan balay mi ditoy. Boarding house ti paggiganak. Taga Visayas ak ngamin. Ha? Taga Visayas ka? Saan mo tamadlaw iti ayog mo? Wana, tanabayaga kun dito'y Luzon. Nasursurok man tan ti agsawi ti pagsasawi, oh. Tay damdamagak nga ro dahil. Mabalin ka diti pumasyar. Orayak ti panagawid mo. Kung saan? Agpaka na ka, tagawid ka. Mabit lang nga ron, ha? Taag pambarak. Tapno palubusan da. O sige nga ro. Tapno makaawit tan iti boarding house mo. Rungwar ka pa'y nga rod. Tapno saan ang makita ni boss. Ay salbag ka. Di ka matagaw-awit, ijabalayon. Kanayon nakaadamagan ni bakat mo. Kakaasya madandanagan. Di nakapay ka nung maawagan ay. Agaliwak sayak pa mo ta. No agawid ak. Konsumisyon lang iti balay. Imbagi di ayan ko ita, taawan konsumisyon. Ragsak di ayan ko ita. Ang kasano ti pamilyam. Adamot di gayam na amang tulong ken ko na. Pinilim ti pagragsakan ng ti pamilyam pare. Ay, lumakaya ka dagos, nagyanak iti balay. Saan ka di nga amom no sa dino ti pagtrabahuan ni Henry, balasang ka? Wan tatang, apay ka di. Tinasayaat. In kakitaan. Numakitam, ibagam nga agawid. Hada ka no sa balya pag-awidan na. Kaya't yung asawan. Ada babae na, tatang. Dayta tinadamag ko. Hay na, saan ko nga ipalubos na itangaramid na? Apay, anya ko maayat yadda iti dayjay a babae. Sinukatan na pa iti SIM card na. Jack maawagan. Wano, in black na nga tan tatang. Mala, ibagak ka ni nanang yaw. Tao may napaylakitaan na giti ubeng. Tapno mapan kay jay ayan na. Nakilipin kan samatan iti dayjay a lalaki. Nataar, saan ka di? No siya, ti kayat ko katay makuna abak nang tapno agbiagak nga uray sa anak ko nga agtrabaho. Kabayatan nga awan pa'y ti makitak abak nang. Aramatak dayjay a Henry. Tapno, adamang ipaay kadag iti masapsapol ko. Kayat mo asawan? Saan ka napudnukan ko, ana? Madlaw ko, nga dala ang kwarta na no daytay agsweldo. Nababa ti sweldo na. Kaawatan nga ron. Ano makakita ka iti ad-ado ti kwartana? Isukat mo matla. Di ka man kundi dilaw, takasta ka mat. Kasapulan nga aramatan itan ti uteg. Tanarigatan ti panagbiag. Apay anak umay ka dito si dagti opisina mi. Di ka lang mabay ni tikas tangit suram. Pangasim tagawid ka ni Jabalay. Kaasi dagiti anak ta. Pasensya ka no na uma akon ken ka. Agkonsumisyon lang no ijibalay tayan ko. Di na kami ka din kayat ka dagiti anak mo. Agawid kan. Tagawid akto no makalagi pa. Kaano day ta panagawid mo? Pangaasim, tadida kam kumamot baybayan ka dagiti anak ta. Darasam ket diti pumanaw ditoy. Kababain na da makakita ken ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka din ay ayatan.
Di mo pa'y matamo nga si kasuan tabagim. Kita aman na iti suram. Ala, agawin ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naanos kan nasingpat ni Carmina, idintutan ni Henry nga asawa na katsadot. Asit gan launay, ti panagsikog ni Carmina, isu anay pamaysa ti panangasikaso na kadagiti talo a babasit pay nga anak da. Iti sabali a bangir, idi nakakita ni Henry iti maysa a waitress. Nakilib inda itoy, iti nasao a waitress. Iti maysa ngal daw, nagpakpakaasi ni Carmina ken Henry. Adi na kumaida panawan kadagiti anak da. Papagayam, denggan tituloy ta seryetay wita alawas na puluhan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Darasam ket di ti pumanaw ditoy. Kababain no da makakita ken ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka din ayayatan. Di mo pa'y matamo nga si kasuan na tabagim. Kita man na iti suram. Nagkutong ka. Kamatin na kang tuhid din ti aso. Pagarup ng skeleton ka. Naipamay sa ti oras ko kadagiti anak ta. Amumatday ta saan ka di? Agawin ka kitin. Kaya't ko matagaliwak sa'y basit. Amin nga itod mo ang kwarta kat agpaay kadagiti ubing. Awan pa yun para iti bagik. Ibagam kit di inyo mang tultulong ken ka. Tanayunan na ti itulong na ken ka. Ditakan. Pinanawan naklatan. Agawid akon. Tama nga no agsangsangit dagiti anak ko. Nakasaritam ka din, di maag at tao. Tatang, nauman ka da kami nga agiina. Kaya't na ti agragsak iti sabali aden na. Sa dino ayatayan na dadya sinalpag, tay nakman ikan iti pagnakman na. Bayan yun, tatang. Narigat apilitan ti may sa tao. No di na kayat. Na, apay, pilitam nga raw ti mayat. Diyay madi ati pilitam. Saan matla naragsak ti panagden na ti agasawa? No mapilpilitan ti may sa tao, tatang. Numakitak lang na diya tao. Jaklam mo na sawan. Ang mga numakabil ka. Ingka man kiti iti asidag ti opisina da Henry. Tayong kakasarita. Na, apay ang mapanak pa'y laijay. Urayam asumangpot, samon to ibaga, no anya day takayat mo nga ibaga. Idinadamag ko asaan nga agaw away di tabalay da. Naamwak nga adda sa bali a babay iti biyag na. Anya, nakaamuam iti dayta. Saan mo nga amaw di nang ibaga takatrabahuan na. Ay, ingka kidi ka sa udya anak mo. Nagloko na tao. Kasanaw dagiti babasit nga anak da. Ay, ala, ingkan, ibagam nga agawid. Siya kuma, nga madararamida kahit. Kan may sa, ang mga numakabil ka ta sinalbag. Agsarita taman si kalalaki. Apay, adi kagaw awed. Apay ngay may kayo dito yun lang. Agawid kayo. Hoy, si ka Henry. Anya ti mapanpanunot mo. Apay, adi mo sangputan di pamilyam. Sumangputak to ka di. Saan kayo nga umay dito eh? Kaano nga raw, sumangput ka? Sumangputak to ano makalagipak. Katno saan ka makalagip? Saan mo asangputan dagiti agiinam kasta ka day?
Di man riribukan dito nanang. Nakauli magak dito umay kayo din manggulgulong. Talaga, anak kong laapan nun tapanunot mo. Saan ang alimpyaw? In kahit din, tanay maladawakon. Kita kayo. Hoy, aguray ka! Kasasaw ka pa laang! Pimanaw latan. Di na kun intaltalag, jay loko at tao. Imbag man tayo may ka dito'y balay. Ada parikot ko. Anya ka diti parikot mo. Ay na, saan ka kadiunay nga kung konsumisyon? Tapno di ka daras bumakat. Kasano ko majak ag konsumisyon? Kat sa bali mo tanti pagawawidan ni Henry. Ano? Naiturod na pinanawan dagiti babasit nga anak yo. Idaro mo lang ang dadya lalaki. Nang runa, no akto ang makitam ida iti babae na. Bayamon, saan kun ngay pilit ti bagik iti tawa sana mangayat kanyak. Kastoy langan. Dandanin nag-retire ti kadwami di opisina. Anya nga ta, no ag-apply ka langan. Ang mga numaala ka. Kasano dagiti anak ko? Ibagam iti katugangam. Ta isuda pa lang ti mga awir iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka. Mabalin mo matidang ikan iti kwarta. Tapno maayo da nga awir. Kaano ka ding ag-retire ti bagbagam? Talupay a bulan manipod ita. Ikan kay ti paggatang iti gatas. Naggapo da ito iti opisina ti DSWD. Grabe ka pare. Impay-pay sumutan ni Carol. Kasano ni misis mo? Delikado pare. Ang mga manayunan manan ti ubing no kadinak manan. Saan mo ka din nasoblyan ni bagat mo? Jak pa'y may bagareta pare. Ay, kasano no damang sirpat ka ni bagat mo? Nagpintas pa'y mate. Awan mang sir pati jay. Di na pa'y masikaso ti bagina. Di mo lang mo pare. Baglaki din. Tada social worker amang tultulong kadakwada. Isa nagasatakpay lang pare. Tadan pagsamakadan na. Asaan kat di asyak. Sige, siya kon ti mangitultulod iti indayon ni baby, taglabakan anak ko. Sapay nagadaw, dagiti lalabaam. Alaman nga rod nana. Imay da intulod dito'y balay. Iso nga inawat kun alabaan. Sayang matitangdan ko. Adagayam intugot ko di tabasit abagas. Imbag lang nga ilutom akan ninyo. Apay, di nakakadiinik kan iti igatang mo ti gatas ni Henry. Saan nanang? Adapay matbasit abagas mi dita. Apay nangala kayo pay laeng. Napan ngamin nagpabayo ni tatang yaw. Nangala akbatan iti inyag ko ditoy. Pati kiskisan, ngimina mo ti singirda, gapo iti kinangin at ikrudo. Kasano? Kat krudo matimang paandar iti kiskisan nanang. Mapanak ko magpapukis, ngam nagbayag kamait. Apainap na panamaya. Napan ko nga rod inik kanji manugang ta iti bagas. Nagaw-awirak pa'y, taado ti lalabaan na. At dain tulod da nga may nalabaan na iti balay da. Makitak tulaan da a Henry. Makita natin di na pa'y nakitkita. Anya ko mahamot nga ida itaga ipakitam. Makakita iti ado abituin na di na pa'y nakitkita. Ipaturay ikaw nga agilap dagiti matana. Ay, isungaroda ka na yun nakamapan ijayanda. Tapno matulungak di manugang ta ang mga wer ka dagiti apo ko ta. Uy, mas galandang samat di kabarbaro amang sirsirpat kan ka. Ngamday jay a Henry. When nga rod, friend? No makita ka na po no day dya lalaki. Idispatsar ko ni Henry. Nakaslamat lang iti panang dispatsak iti kadandan na. Anya pa'y nga, no di kasta. Awan mo't nga minti ado, amagimulak iti dayjay a Henry. Ha? Nagbasit ti sweldo na? Sana kat ko na sumardang ka nga ang trabaho. Well nga rod Diyay lakat nagbasit a sweldo na at ikarkarit na. No siya,
Jaglak, manusan ti agkulkulong agmalmalam. May mayat ito'y trabaho ta. Tanaragragsak. Sino di nakitak alalaki akasibsibet na? Namindo na nakitak na diya. Adda karbangak amang pastrek iti bisitak. Ta boarding house ko da ito eh. Sa maysa, sa anak pa'y nga asawa. Anya? Kaya't mo asawan, kaslaak sinanta tao ditoy. Adda kan ka, no anya ti panagkitam di tabagim. Sinalbag ka, babae. Ha! Awan karbangam nga agsaw iti kasta. Tadinak asawa kunak manan. Nakidagos ka lang dito ay. Pinadagos kamat. Ngam binulan nga itad ko ti sweldoken ka. Daw-dawatak ka di kan ka? Saan ka di adisnudo asika ti mangmangtad kanyak? Kamok ka tagasawatan. Ti agasawa kat adda proseso na. Adda ka di proseso nga inaramid ta? Papayakas na ti tsuram. Kinapay nga dabag mo. Papanam? Agyanak pala di ti balay mo, pare. Dandanik lang makabil ni Carol. Payakabilam tinangiso ka tam iti asawam. Adakit din sa bali ang mangitultulod kan kuha na di boarding house ni. Anya? Ay sos, kunak namin kan ka. Gargaraw na pa ilang kahit saan amapyar. Kahit agsublikan kan ni Carmina. Jakpay kayat ang manayunan manan ti anak mi. Uray rabrabi amat maturog at kapilitan ang bumangon at ngagtimpla ti gatas tiyubing. Anya nga rod kat bunga ti arasasyo. Alangan na di mo itimplaan no mabisaid. Uy, mayat ti auram ita Adda ka di rumbang ang maamwak? Naidispatsa ko ni Henry. Apay, masiguradom ka di anapod no kan ka di sukat mo kan kuana? Amumatan. Basta itad na lakit de kanyak ti sapul na. Ayusan para kanyak. Friend, agnanayon ta ka di akastoy laangan? Kastoy nga? Anya ti kayat mo asawan? Bumakat ta ka di latan nga awan pamilyata? Ubing tapay, Juana. Saan tapay mat abumakat? Sa bagay. Mabayag pa'y siguro panawan. Tapno panunutan ta, ti maaddaan iti pamilya. Adda na kay baga kanyak asabali ka numanan ti kadenden na ni Henry. Ay, di mo manipalpalagip kanyak na dyan na korang tilinaon ti utat na. Masurunak laang. Numakin ako ma, ket kurang at talaga ti tornilyo na. Ngam saan nga agsigsiguro, nga agnanayon anaragsak. Dumteng to ti tiyempo adagita aragsak kat agbalintaw aliday. Una, adaya na sayat nga itden ti mading aramid. No kaano adumteng day ta at tiyempo, ti Diyos laang ti makaab mo lakay. Katsapay la kuma, taag nakam. Hoy, friend, adan samatan sa bali akadundan na ni Henry. Bay Adamatan sa bali akasukat na itibiyag ko. Nagdaras kayon naglinipat ngagpadpada. Ay, kunak nagsubli iti pamilyana. Ang saan mat gayam? Saan ka di ngayong bagam? Adinan kayat numabalin amanayunan pa iti anak da, tanarigat ti agasikaso iti ubi? Kasta mo timbaga na kanyak. Angam no siyak. Jak pay la kayat ti aglusyang gapo iti ubing. Uray siyak mo't No way. Day takat agbalin alo siyang adi na oras. Iso pinanawan ni Henry ti asawa na. Talo siyang kanunday to eh. Gapo tatilaang kanuubing ti ammo na nga asikasuan. At the good news ko, gayam. Ag-retire dya ko nakakadwami di opisina. Sikanti agbalin na clerk. Kaano ak amang rugi? Kasanon dagiti anak ko. Ha?
Saan mo pa kadi anak kasarita ti katugangam? Taisupay lang ti mga iwan kadagiti anak mo? Saan pa'y gayam? Ti parikot ita kat dagiti aramatag asumrag. Inanay matan dagiti lupot ko, idi saan ko ana asikaso gapo ka dagiti ubing. Ala, ikan ka iti igatang mo iti lupot mo, tapno at aramatam ako nam. Di ka madanagan, ikan ka iti igatang mo. Agyaman ak unay kan kagayam. Sikatin tan nagtilangit amang tulong kanyak iti kastoy akasasaad ko. Imbag tayo may kayo dito'y balay nanang. Ada ngamin importante a pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta, basang. Mangrugi ak ngagtrabaho ija opisina ti DSWD nanang. Da kayo pa'y kumati mga sikaso kadagiti ubing. Kabayatan ti panagtrabaho. Ha? Trabaho ko ng basang. Katnusak po ti agaw-awer no kasjay amakilabaka. Opisina ti pagtrabahoak nanang. Inaldawak to arumwar. Opisina ko ng basang. Wan nanang. Pangaasiyo, tamayat kayo kuman nga agawir nanang. No kasta. Siyakto ti agaw-awer kadagiti anak mo. Sana bale? Ikan kayo mat iti kwartayo no agsweldo ah. Lakay, mayat ka kade asyak kano ti agawer kadagiti apo ko ta. Tagtrabaho kano ni Carmina iti opisina. Ah, hay, naggasatan ngay no agtrabaho iti opisina. Kag no nagrigat itati sumrek iti opisina. Iso nga rod adamagak no mayat ka asyak ti agawer. Ay kituan asino kumapay ngay ti mang tulong ken kuana no saan adata. Sa bagay, hangam lakay. Ah, No maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsubli pa'y nga ta, iti den na ti pamilya na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ita alawas na napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Carmina kan ni Henry, adi na kumaida panawan kadagiti anak da. Ngambim mato ti puso ni Henry, kat pinapanaw na ni Carmina. Nakilablabada nga ron ni Carmina, tapno adala ang aramatan da nga agiina. Iti may sangal daw, si marungkar ni Jess kan ni Carmina. Kat imbaga na ka ni Carmina nga agtrabaho langan daytoy iti opisina, kas clerk. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluhan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Iso nga rod adamagak lakay, no mayat ka asyak kano ti agawer kadagiti apo ko ta. ne. Kat asino kumapay ngay ti mang tulong ken kuana no saan adata. Sa bagay, no maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsubli pa'y nga ta iti den na ti pamilya na. Jakman amo iti dayjay a tao. Dan sa kurkurang na. Takabailan na pa'y apanhawan ti pamilya na. Imbaglaangan dadamang tultulong iti manugang ta. Wen nga rod bagayt, ay na, kasanon ngay no awan. Di pa'y ket nakakaasain dagiti anak da. Henry, agyaman nagtanakisinharak ka kanyag. Wen, takayat ka ang makasarita iti usto. Agam, kurak man no talaga adin akong kayat, iso ngayon sinanak. Si kagayam ti ay ayat, Henry.
Katsapay la ko mata mapakawanag. Agsubliakan ka. Wana. Aging gayta, ay ayatin ka matkid di. Ang sapal ako mga rod, di na akong isoksokat, ha? Ikarik. Basta lakat, awatin nakmanahan. Sige, Carol. Basta agkari ka mat, di na akong isoksokat iti sa bali. Anya? Makapakatawa ka mat. Kunak man o di mon kayat da dya lalaki, iso ad dinispat sarmon ako nam. Wan. Adayong gayam ang nasaysaya at ni Henry. Ngam tinangisukatakken kwanan. Well, adakan ka dayta. Iso pampanunuta ka sumapol iti sabali at trabaho. Pumanaw akon iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Kas na kunak, adakan ka dayta. No kasta ti planom, awan maaramidak, friend. Kat sapay la kuma, tadi ka agbiddot iti dayta a desisyon mo. Ay, oray siyak matket di. Kaya't kumatan ti pumanaw iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Day, nasapa kan sabot unay anak ko. Excited ka amang opisina? Narigat no maladawak nanang. May mayat matlaang no masapa. Tapno saan akababain ka dagiti kakaduhan o kwa. Ay, wanmot kit di abalasang ko. Sapay ko ma, tamayat day ta nga opisina asin narakam. Sapay ko ma, tanasaya at dagiti makatrabahuak ijay nang. Nasingpan batkit din ni Jess Ngam ti parikot, dagiti kakadwana. Sigurado nga adu kayo nga empleyado ijay. Sige nga rodan nanang. Mapana ko hanta ni umaldawan. Ala, taasan pa'y mo't anak karaing dagiti ubeng. Ang mga nuag sasangit na, numakita da ka apumanaw. Nasayata na sa pagkasimangpat. Isurukan ka dagiti ayan dagiti papeles nga simpam. Alaman nga rod, friend. Saan ko nga amo dagiti papeles kano sa dino ti panghikab-kabila. Wen, tapno nalakabiro ka no kasapulan. Awan pa'y matimay ka dagiti kakadwa mang opisina. Ah? Nasapa ta nga minunay. Inggagarak tinasapa, tapno maisurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Talaga asikan, ti kasayaatan agayam. Sapay ko ma, taikan na kapay ni Apo tinasaya at akaradkan, tapno adupay ti matulungam. Ay, hungayam. Adda ited ko kan ka. Pagpapintas. Adda pang papudaw, sabon, kaskada lotion. Nabayagan ajak nagus-usar ka dagita manhipod na ganakak. Jak masangot yag papintas. Sika mo ti masabat ko pare. Apay akas tamat ang tibagim. Marmar ba mo ten? Jak man na mo pare. Agpadpadukturak mo nga kastoy matlatang agkutungak. Pagigyan namon nga ita. Manmanu ka mo ten na makita. Inyakarnak mo't nga mayroon iti sigod nga ayan ko. May saak ka nagitimpan da iti kabarbarong opisina ti sanga ti kumpanya. Saan ka kadi pa nagawid iti ayan ti pamilyam? Saan pa'y pare? Makumikumak pa iti impaanong da kanya katrabaho. Sapay mariknak ang marigatanak. Agkapsutak mo tan. Padasam ti agpakita iti espesyalista, pare. Amo, mami? Imbaga ti kaadalak a nakakita kan ka? Nagpintas ka kano. Imbagam kumaanga oray isukat na pintas mat. Ngem damaganda kanyak. No asino kano ti dadik. Apay kano adida makitkita. Oray siyak mat anak. Saan ko mat nga mo ti ayan na? Jak mat nan makitkita. Saan ka di nagpakadakan ka? Sakbay apimanaw, mami? Saan anak? Pinanawan na tayo. Tadi na kayat ti agrigat. Agragsak laeng ti kayat na. Naragsak tayo mat, mami? Saan tayo mat nga agrigrigat? Apay apinanawan na tayo. Ala, intan apok.
Intan ijay pagadalan nyo. Napaanan ni mami, may ijay trabaho na. Wen, Lola. Nimat lolo ti kadwa dagiti adding ko, Lola? Ay, wen aapuk. Awan mo ti sabali apang ibatyan ta kadakwada. No, maitulod kan ijay pagadalan. Agawi dakpay. Kat umay kan tumanan sukunan inton retirayo. Intang arudan, Lola? Saan kanto a pumampanaw ijay pagadalan nyo no awanak pay laang, wan? Ijay latayan ti security guard ti pagyanam, aging gatjak sumangpat. Wen, Lola, urayan kayo aging gaiti saan kayo sumangpet. Kasta tinasingpet nga ubing. Natulnog akanayon kadagiti amin ang maibaga. Naimbagtadakan at napapanak nga maawan mo't pangibatyak kadagiti ubeng. Sa paam ti sumangpet, tabapan kumutla ang sukunan ni Claire. Aywan gayam. Ay na, sapay adda ko mapapanan mi iti kumparek. Ay, kasanon nga dya ubing no awan ka inton madanon ti oras na mapan ko pa ng sukon. Ay katawan Sa anak makapan iti papanan me. Sayang. Papanan nyo ko mga minaya. Inton awan klase dagiti ubeng sakan tumapan. Ay kasangay dayjay. Pangal daw kuma. Tada ka no papanan dya ag kasangay iti malam. Ay, awanan Saan ako na makapan? Ikat anya nga rod ngay. Alangan mo't asaan ko ang mapansukunan dya apong. Ay, adda ko mapakikuyugan daan niya. Narigat lakay. Iso nga imbilin ko nga urayan nak ijayan ti security guard aging gaadyak sumangpel. Papanang pare. Sagay sama ti udang, ma'am. Jesus, nagputong ka pa yan. Napanak iti doktor pare. Adun nga agas ti tinumtumar ko ngam kastoyak latamat. Ang apay ngagmaymaysa ka. Apay, di mo kadwa ti live-in partner mo? Iso tinapan nagtrabaho. Sa anak mo na makatrabaho. Naglivak pa yan iti trabaho. Kit na. Siyempre, makita da saan mo akabailan tagtrabaho, pare. Nalabit pare. Mariknak namin kat talagang agkapsotak. Ala, kaduan ka man lang na mapan iti doktor to ni. Kaasi ka mo't. Alaman nga rod pare. Marigatan ako na talaga. No daduma kami kat saan ko ang magatang nagiti ipagatang na nga akas. Ta sa anak mo't ngamin nagsuswil doon. Anya timbaga ti doktor kan ka. Adda ka di pa'y namnamam? Unay matan ta imbagam nga dapay namnama. Ada impagatang naman nga agas. Agas manan? Ay, dandani manan ti pa nagbabayad iti abang ti kwarto. Awan pa yan ti LPG. Kasano ba itan? Oray saan payagatangan amin Gumatang tanto na daigatang. Awan ka di ti kabagyam apagpatulungam iti igatang iti agas. Kasano kumangay. Matayo na iti kakabagyan mi. No datatang kanana awan mat pagsapulan ta. Kasano nga rudan? Kat saan ka matan ang makatrabaho? Parikot nga rod ta sa anak ang makatrabaho. Nagbasit mat nga rod titangdan ko iti pagtrabahwak ita. Iti pakidada itak. Basit laang ngamin ti agpadait. Ado ngamin ti ready-made alupot. Unay matan ti kastoy. Anya nga ta, no agsubliak iti bar. Mami, ado matiginat gatang mo. Ada ba'y chocolates kan baro abado kan sapatos mi. Ay, mami, anya pa'y nga dagitoy. Nagsweldo ak ngaminan, anak. Inggatangak mat ni Lola yu iti bestida na. Takaasimot ang mga awer kada kayo no kasta ang mapanak agtrabaho. Ada ka di mat para ka ni Lolo? Ada mat anak. Inggatangak mat iti shorts na.
Yagyo nga rod, mami. Taipan ko kadakwada. Ada pa'y grocery nga itid ko kadakwada. Saan mo amaawit? Ay, da kayon to ti mangipan? Umay damat laang dito'y balay. Taimbagak nga umay da intun madamdama. Sigurado lakit di an naragsak damat akas kada kami kadagiti kakabsat ko, mami. Lola, imbag man taimay kayo. Ado ti ginatang ni mami apara kada kayo. Anya, nay, apay agim matang iti ado ako nam. Nagsweldo ka no ngamin, Lola. Adamat ka no para kada kayo kan ni Lolo. Ayan nga rod ngay ni mami yaw. Ada ijay kusina, Lola. Madama ti panagluto na. Anya ngay magtilutluto na. Imbagak akayat ko ti kare-kare. Iso nga iso ti ilutluto na, Lola. Ay, malagip ko lakit nga rod ti rigat na makilablaba idibabasit kayo, apog. Ita, saanen nga agrigrigat ti inayo. Anya ka di day tayo sangpot mo, bakay? Ay, groceries man nga intad ni Carmina. Hadapay duster kaw kun shorts mo, lakay. Ay, imbag pa'y manugang ta. Tamo na tatalyawan. Nasingpot a talaga. Diyan nga tangay anak mo alanggaw. Ayan na nga tamot tan. Ay kitbay amo na. Nataenganan. Di natan kasapulan. Saanan nga agpakpakita? Saan nga ta mailiw ka data? Ha? Saan sa mailiw ti tao anakurang ti panunot na bakit? Ay, no ayan naman ita. Sapay kuma, tamalagip na mo ti agpakita ka data. Dakkel ang tinagbaliwan ti pamagim gayo. Sexy ka nagpintas ka. Kas kalabalasang manen. Unay matakas labalasangan gayam. Ang dakkel ti yamanak kan ka. Tano saan nakatinulungan? Sigurado ang makilablaba pailaang kita. Wan gayam gayam. Awan ka di pa'y damag mo kan nilakay mo? Linipat kon gayam. Nagpakpakaasiak idi. Adi na kami panawan. Ngam pinanawan na kami lata. Imbaga na pa'y kiti nga mangan kanuno kamaten nak ti aso. Kaputakas laak kanuto lang. Nalabos mo't daytan. Angam, anyan to nga tati makunana, numakita na kaita. Saan siguro nga agkurs ti dalan mi gayam? Naragsakan iti sidong tinangisukatan na kada kami, kadagiti anak ko. Anda ka di ginatang mo nga agas ko. Awan ka din ti agas mo. Awan pa igatang ko. Tawan nagpadait iti uniforme. Ay, unay matan ti kastoy. Sapay mariknak kat agkapsot ako. Nungay agawid kalaengan kadagiti dadakkel mo. Ngamin, awan pang paagas ko kan ka. Napayagan jak nagpakita ka na ko na. Jak amo no bigbigan dakpay. Imposible mat dayta. Apay kuma, adi da ka bigbigan. Sigurado nakapsot dan. Tabakit kan lakay damaten. Mami, nagpintas ka ita. Papanam ka di. Inak makimisa anak, kayat mo ka diti sumurot? Kayat ko mami. Nakaturok pa'y matdading ko. Imbagakon ka ni nana nga umay na idakitaan. Kalpasan ti misa, ada mapantagatangan ijay tiyandaan. Sige mami, kayat ko man ti sumurot ijay simbaan. Maala nga rod, tulungan ka nga agsukat tapno saan ta maladaw. Sige nga ron, mami. Day, papa na mabigbigat. Nagsapakan arumwar. Awan mo't klase da, Claire. Mapan ka no nga rod makimisa di apom, isuda ka ni Carmina. Nakaturog pa'y dagiti dua, iso amapan kumot kadwaan. Ay kasta ka de. Mala, inkang arudan.
Ta siya kung ti makamu amang idadang iti danom mapagkapek. Adandanom di termos, nakaidadang akon. Di mo pa'y mapuutan mo, ti panangidadang ko iti danom. Ha? Mala, ika nga rumtad. Ang mga numala daw dagijay amapan makimisa. Ala, di ta kagarudod, tamapanak mo to. Ado ti tao Isu asaan mo nga ikatan ti imam akumkumpet kanyak. Iganam ti badok no adagatangak. Wen, Mami, sa anak nga umibat kada kayo. Ang mga nujak masiputan, kat mabati ka no umibet ka. Carmina, sika ka dito, itan? Gino, sika ka din agpaiso? Kunak no sana si kaitahin ta nagpintas kam ngaminan. Asin ta kadwang mo, Bing? Ti inauna nga anak mi. Adamot ta ni ti kindergarten ni Claire. Claire, kabla awam ni Tito nga Gino. Naimbag abigat yo, Tito. Kastamat kan kabalasan ko. Ay sus, nagpintas na ito yung ubingan. Imalakan ka nga inana. Napintas ni Mami. Saan ka di, Tito? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo ita alawas na napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ni Nanag Lauri tinangaw-awir iti anak ni Carmina. Tagtrabahon da ito'y, iti ayan ni Jess agayem na. Iti panaglabas ti panawan, kindergarten ni Claire, nga inauna nga anak da Henry kan Carmina. Iti sabali abangir, naglib ni Henry iti trabaho na, tamarigatan nga agtrabaho, gapu iti na dumaduma a sakit, ang marikrik nana. Di na payin magatang dagiti in reseta ti doktor nga agas na, maumuma payan ti babae, akalibin na. Iti may sangal daw, nasabat ni Gino, da Carmina kan Claire iti tsindahan. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naimbag abigat yo, Tito. Kastamat kan kabalasan ko. Nagpintas ka da itong ubingan. Imala iti inana. Napintas ni Mami. Saan ka di, Tito? Uwin, balasan ko. Talaga napintas ni Mami. Isuan, napintas ka mahit. Ado ti mangibagbaga. At talaga napintas ni Mami, Tito. Panag nga sutipod no, saan ka day basang? Wan, Tito. Saan tamot nga ulbod? Saan ka di? Ha? Italaang nga nagkita kayo, ngam kaslakit din nagtulag kayo amang lamyong kanya. Mami, asino ka di day, Jay? Kabagyan tayo ka di? Ha? Ay, saan anak? May salang agayam idi ni... Asino akin gayam, Mami? Gayam ti pamilya tayo, ti kayat ko asawan anak. Kasta ka di, Mami? Adda ka di mat anak na akas kanyak, Mami? Ha? Jak amo anak. Jak ngamin amo ti ayan ti balayda. Saan mo nga amo? Saan ka di agayam ti pamilya tayo? Apay ngay asaan mo nga amo, Mami? Sa anak ngamin amap-mapan ije balayda. Ada ngamin trabaho. Saan ka di? Ay, wen gayam anya. Lola, am-amoyo ka din ni Tito Gino? Asino day ta, Gino, apo? Kanapay anadamag mo. Nasabat mi ka ni Mami ija tiyandaan.
Imbaga na napintas kami kano ka ni Mami. Ni nga ta, Gino, agayem ni Henry. Sino Henry, Lola? Agam amuda ka di kan ni Tito Gino? Ay, saan may paygayam ana ibagbagakan katinagan ti amam apok. Henry, tinagan ti amam. Anak ko ni Henry. Ay, Henry gayam tinagan ni Daddy, Lola. Ayan na ngay ita. Ay, saan may nga amo apok? Kailiw kumutan a makita, no ayan na ita. Nasa umot ti anak mo ang nakita yung kano ni Gino iti tsindaan. Pudno ka day, balasang kaw. Wananang. Adda ka di parikot no nagkita kami? Di mo ka di dinamag no ayan ni Henry. Saan, nanang? Sa anak nga interesado no sa dino ti ayan na ita. Sigurado naragsak iti sidong tinangisukatan na kada kami. Ay, pasensyakan balasang ko May saak nga ina. Uray linipat nak ti anak ko. Anak ko latta. Kayat ko latta makita. Ladingitak mat nanang. Maawatan kayo. Ngamsapay ko tamaawatan dakmat. Maawatan ka, anak ko. Ti asawa kat mabalin latta sukatan. Ngam ti ina. Saan to apulos mabalin masukatan? Mami, naibaga kanak ni Lola. Henry kano tinagan ti amak. Ha? Kasanuan na sa una day ta anak. Dinamag mo ka di tinagan ti amam? Nasaok ngamin kan kwa na. Ti pan nakakita ta itagnagan ka ni Tito Gino. Imbaga na agayam kano ni Daddy ni Tito Gino. Isu idi ti kanayon na akakuyog. Sakbay apim manaw. No kasta. Nalabit nga muna ti ayan ni Daddy, Mami. Apay no amuna. Kayat mo ka di timapankan kwa na anak? Dakos ka di, Mami? Saan ko anak ko? Di na kumamat panawan. Akas iti inaramid na. Saan, Mami? Saan kayo apanawan? Anya ti pampanunutam. Itay pa'y amadlaw ko adi ka makaid na. Jayman nasa unikler nga apo ko ta. Nakita da kan ukan ni Carmina ni Gino iji tsindaan. Kahit anya ko mano nagkita da. Anya ko mati pakariribu kami ti dayta. Di na nga taam mo ti ayan ni Henry. Manong aminan atawon asaan nagpagpakita di anak ta. Apay, no kadi amuna, mapankayay ayan na. May saak nga inagoryo. Uray imbuleng nak ti anak ko. Saan mailibak asyaklat ta ti inana. Inanakalata ang linipatan na kamatay. Di na kapay umay kumustain. Uray linipat na ta anak ko lata. Uray maamwakla ko Noan yan ti kasasaad na. Agawid ka laangan ijay lugaryo. Barang ada makatulong kan ka agumatang iti agas mo. Amumat nga awan ti adu akwartak apaggatang ko iti agas. Namukla ko makasto ti mapasamak. Dakla ko man inintad amin na kwartak ken ko na. Anya ti itantanamitin mo dita? Ay, madanaganak. Taamangan no papanawon na tati aking balay. Tadita na kabaybayad iti abang ta. Agpakpakasi ka, adi na tapay papanawan. Amo na ayamot ti mga asiday jay. Katrupat kwartamat. Padasam lang barang mayat. Ibaga mga bayad ta intun adda kwartata. Kaano nga'y ang maadaan ta iti kwarta? Inton lumagto ti mulagat mo? Ay imbag man, nakita ka dito tsindaan, Barok.
Apay na. Ada ka di masapol yo kanya. Ay pangaasim ka di Damagag mano, amom ti ayan ni Henry. Iti naudi pa nagkita mi nana. Kinadua ka na pan iti doktor ta masakit. Ha? Masakit ti anak ko. Anya ti sakit na. At diferensya ti barana. Ken pati kidney na. Nayuti ay sapay ako nada. Ado ti agas atong tumarin na nana. Ay pagigyanan na ngay nga rod barok. Tati ka malay tadyak mo tandi namdamag no paghigyanan na nana. Nayakar ngamin iti trabaho na. Apay akas ladar batay tarupam, ha? Ay, Hay? Di mo kunain. Anadukot ti pakitsendam. Iso ang naghawid ka akas taday tarupam. nakita kami ka ni Gino iji tsindaan. Naibaga na nga agsaksakit ka no ni Henry. Ay kinuagsaksakit, adi maimbagan to di ma pa nagpa-doktor. Kinaduan na nga road, anapan nagpa-doktor. Tamay may sa kano ni Henry anasabat na amapan iti ospital. Nay, apay ngay, asan ati babaya kakabkabalay natin ang kadwakan ko na? Anya nga iti amok. Lakay, kayat ko ang makita ti anak ta. No kayat na ti agpakita ken ka, adi nasayaat. Ay ngam no saan, anya nga iti maaramidam. Amom kadigayam. Kaya't nakaasirpatan ti kaopisinaan tayo amay sa abalo. Adan anak ko, kanadamot ang trabaho. Saan kun atarigagayan pa iti makiasawa manan? Namadamat karbangam nga agragsak, gayam. Ang mga no imbes aragsak, kat konsumisyon ti ipaay namanan iti biyag ko. Ay na, gayam. Saan mat nga agpapada dagiti lalaki? At damat dagiti nasingpat, wano na man. Diyak kayat nga igasang-gasat ti masakbayan may kadagiti anak ko gayam. Nasingpat mat kit dinidik, tamam mo kon. E di pa nga agkatrabahuan kami. Nasingpat mat idi ni Henry. Ngam idi adan anak mi. Nagbaliw amin. Mami, awan ka di tiladawan ni daddy kan ka? Pasensya kan. Ta idi makumiko makanangas asikaso kada kayo. Diyak nakita nga inanay gaya man pati dagiti kawis ko anak. Dinadaal ti anay dagiti ladawan, mami? Wen. Diyak ninamnama sinarak gayam ti anay tinangikabilak kadagiti ladawan ken kawis ko. Makitak tupay nga ta ni daddy, mami? Saan ko nga amo anak? Panawon ti makaibagan no agkita kayo pay. Ngam no umay dito balay tayo? Pastrekan nyo ka di, mami? At daman damagak, lola. No ti asawa yo kat pinanawan na kayo. Kat agsubli, awatan nyo ka di pay? Ha? Nay, apay akas na ditamdam aga ba apawk? Dinamag ko ngamin ni mami. Ngam, dinakmat sinong batan. Apay, mangnamnama ka kade nga agsubli ni daddy yo iti nayo apawk. Saan ko nga amo, lola? Ni mami noan niya ti kayat na. Namnusi ka. Kayat mo kade makita ti amam apawk. Saan mo kade akailiw? Saan ko akailiw? Tadyak malagip ti ropa na, lola. Ngam no ni mami tijak makita iti mabayag. Sigurado mailiwak, lola. Iso ajak kayat pumanaw ni mami. Nay, sa bali manen ti jar mo itaasim mangpait ang aggapo di tabanger. Anya ka di manen ti pakariribukam. Amom lakay. Ubing pay ti apo ko ta. Ngam adda dagiti maisawang na akasla na taengan ngagsasaw. Ne, tapay, anya ti imbagahan na. No kano siya, titinarayan ti asawa na. Awat ka di kano pay no agsublay. Ay kinaglakasong batan. Apay, nukas pangarigan panawan ka. Ngam,
Sublian kanto matlaang. Di na ka di awatan. Kasanungay, no si kati ada iti sitwasyon ni Carmina. Panawan na ka iti kangitingitan tirigat. Awatam ka day, no agsoblay. Ay, depende iti sitwasyon Nungay agsublilaan, ngam saan apod nung agsublay. Aw, Ha? Ay na, anya ti kayat mo asawan. Saan ka maaw-awatan, guryaw? No saan mo kaya ti dardarirag ni di ka panagayat kan ka? Kayat ka di asawan dayta, ngay ayat ang pailaan ni Henry. Iti napadasak atuok ken rigat idi pinanawan na kami. Napunasan ti panagayat ko kan kuana. No kasta, saan mo nga awaten, no agsubli? Saan siguron? Idi ka sa pulak unay titulong na. Di man la naasi kanyak. Di nakpay tinulungan anang isakad kadagiti umbing. Ang kasanon, no dagiti naanos a katugangam, timangkid daw apakawanam. Ha? Kiddawan na nga tapay kanyak, day taabanag? Siyempre, anak da dayjay. Mabalin akayat damat nga agtipon kayo manen. Kasano? Kat awan matan panagayat ko kan kuana. Saan mo ka din ang mapakawan? Nasakit unay ti inaramid na anang papanaw kanyak. Idiin nak nagpakpakaasi, adi na kam kumapanawan. Apok, no umay agpakpakaasi, kan dumawat iti pamakawan ni Dadim. Pakawanam ka day. Jack, amo, Lola. Ni Mami ati pagdamagan niyo. Amo mapok, mailiwak unay iti amayo. Kayat ko nga agkikita tayo kumamanen. Saan nga taan na uyong, Lola? Adda ka adalak. Ana ibaga na uyong kano ni tatang na. Ha? Apay anak ko na nauyong, apok. Kanayon kano nga agungat. Gan agbaot pa'y kano. Ay, saan nga taakas jay ni Daddy, Lola? Panagkunam ka day ka naungat to ni Henry. No, kaden na naman ang dagiti anak na. ay, anyang ay ti amok dita. Saan ko matatanggal ti panunot ni Henry? Manunatawa na saan na nagpakita. Amangan pa'y nun nablon ati utek na. Adayamot mablo nga utak. Apay, tulang amablaw, wano mablas. Ay kit kastan kasla nablaw. Ta saan ahustaw ti panagandar na numakin ako ma. Nutubo ko ba? Ay kit napilkaw. Iso asaan na husto ti panagayos ti danom iti unag na. Mabalin pa'y mat amaator no ko naman apil ko. Mabalin mo't nga isublay, saan aya? Haha. Adamat tubo, ano nalabas anapil ka sa mo isublay. At adama to kaul. Nungay kasjay ti anak mau. Apok, ada pagsaritaan ta, ngamdwa talaan, wan. Adamat daading ko, Lola. San abali, tadi na maawatan ti ibagakan ka, apok. Anya ka di dayjay, Lola. Ay wam ni Mami, apakawanan na ni Dadim no agawid dito, wan. Anya? Ay aywak ni Mami? Nungay di na kayat, Lola. Apay, Lola. No agsubli ni Daddy, matulungan na nga ta ni Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan.
Ti napalabas, rinam ni Gino ti kinapintas, da Carmina, ken Claire, idinagsasabat da iti tsindaan. Naibagamat ni Claire kinilola na Glory ti maipapan ka ni Gino. Dita, napanunot ni Nana Glory, akayat nang agtipon kumamanan da Henry ken Carmina. Iti sabali abangir, agrigrigat da Henry ken Carol, kat di dapain mabayadan ti abang, ti kwarto ng ababangan da. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas ana pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Lola, anya ka di dayjay? Ay aywam ni mamim apok. Apakawanan na ni dade no agawid ditoy. Wan? Anya? Ay aywak ni mami? Nungay din na kayat, Lola? Apay, no agawid ni daddy? Matulungan na nga ta ni mami? Ay, mabalain balasang ko. May mayat mutlaang ano, kompleto ti pamilyayo. Ngam nabayag matan nga awan ni daddy? Kat kinabailan mat ni mami, Lola. Diferensya laeng, di addam ako na akatakunay na balasang ko. Jack amo akan ni mami, Lola. Ibagayon tulaangan kan kuana. Ay na, Henry. Makaungatan di umagsingsingir iti abang ti kwarto. Awan pagbayad ko, tawan nga rudan ti kwartata. Anya nga ti maramidan ta. Naawan tayo ba't karod pagbayad ta. No inurnong mo kumatin inted ko kan kaswelto ko. Anya? Napaypayagan day di Ita, isingir mo tinalpas mo nga inted? Ha? Manumat lang ngay day jay? Kinantan, naigatang ta iti kinanta. Apay asapulang pailaang. Lipatan mo ang timpagak. Malagip ko lang, hindi makatrabaho akpay. Saan ta alumangan na mangan? Kan makamayad tayo di abang. May mayat pay no agawid kalaangan ije balayo. Ay, inakmat ag trabaho. Pumanaw ka akastoy ko. Awan pa'y agas ko. Kat, anya ngay nga rod. Bantayan ka? Sa anak a doktor. Tapno matulungan ka. Kan awan mat nga rod kwartata nga igatang ko iti agas. Kan agyaman ka. Tadi ka pinanawan nga uray kasta ti kasasaad mo. Ikarigatak ti mapanay di ili. Barangan na makitak nga amok a pagpatulungak. Awan nga minan agas ko. Kasanon na awan tumarag. Agpaspasarak kag. Barang mayroon lang nga na makitak nga amok. Ti lalaki ang nakatugaw iti sang ti parmasya. Nagkutong kan kasla kakapsot Kasla... asit gakman. Pare, Henry! nagyaman ako panera na nagkita ta dito Anya tinadoktalan pa ti doktor asakit mo. Pirmimot ang nagkutong kan. HIV kan alay spat biti bara gapo iti laing ko kanong agsigarilyo pare. Ti sigarilyo tinangtad iti sakit mo iti bara pare. Timot agsusukot a babae ti nakaalami ti HIV. Imbag no sana pati dahi ti kadendendam kat adamot HIV na no? Awan pa pa na nun. No di pati ka din makakarakan ba't pare. Awan ka di pa sintomas ang narik na. Kaslada nga ron. Ngam di na mo nga nasakit ko nga HIV. Tiyan mo na. Kada ito lang barak pare. Carmina,
Kita am tinaikabil asabong kan chocolates itilamisaan mo. Ha? Asino tinagikabil gayam? Naimas lakit di dagi at chocolates. Ingka kidi kitaan no asino tinangted. Taikan nakmamad itiramanak. Ikan ka, no para kanyak ti sabong kan chocolates. Ang mga no imbati dalang itilamisaan ko, nga saan para kanyak gayam. Para kan ka dayjay. Apay nga ron nga ikabil da pay langit tilamisaan mo no saan aparakan ka. Naggapo nga ta ka ni Manong Dik dayjay? Adda ka di pay sa bali asutor mo. Apay nga ibagak nga higayam. Abak mo pa'y tibalasang. Mano dagiti agar aram kan ka. Ngam kunamat adimon kaya ti makiasawa pa'y. Nagrigat tayo sakit man. Masapol ti kanayon nga agas. Sapay nagngingina mo ti maysa a klase. Dahil sante ko nada nga pagdarikmat na ragsak ngam agnanayon na rigat. Kaslakas ta na pare. Narigat ganti sakit nga itden ti agsusukat a babae ti biyag. San pa'y anan-anaya maagasan? Makaginawak lang no agagasak ngam amok kumarkaro na iti sakit. Nagrigat na ya. Pis mo siya pare, ipamaysak ti asawa. Jaket ti maitulad kan ka. No mabalila ka mga sublian ti panahon pare. Malagip mo ka din ni Carmina. Ada ipadamag kukun ka. Sigurado, amas daaw ka. Mami, anya ka dita kita? Chocolate samet. Wen anak, ngam ne, saan nyo alabsan ti mangan at tapno saan ngagsakit tingipan nyo. Ikan tayo matdananang kantatang. Naimas dagitoy mami. Nangalaan nyo kadi kadagitoy. Insagot da kanyak edya opisina, anak. Imbagman, tasagsagutan da kayo akanayon iti chocolates. Mami, apay asagutan da kayo. Kat saan pa'y mat-a Christmas, wano birthday yo. Ha? Eh, nakalagip dala siguro anang isagot kadagita, anak. Naakara naksamutan iti sakit mo. Ay, apay ngay, madmadimutan tirik nak. Nagpakita ka kanini ti doktor. Awan pagbayad ko. Kano agpa-check upak man. Awan paggatang iti agas. Sa bagay, urag pa-check up ka. Nawan mo't lang igatang iti agas. Awan mo't lat serpina. Amangan no naakara na kunkan ka. No agtultuloy ti kastoy amadi amarikrik-nak. Agawi daklangan ije lugar mi. Tagpatulong ak kadagiti kakabagyak. Kasta kumamot ti aramidam. Agsina ka din ti dalanta. Anya kumapay ngay. Malas samot ti panakidenakan ka. Takas to yung maten ti mapaspasamak. Nagpintas beton day tasabong iti labisaan, apok. Insagot da ka ni Mami, Lola. Adapay ado at chocolates, Adamot ka no kukwayo, kuna ni Mami. Insagot na ka ni mamim kunam. Apay, ada ka din mang sirserpat kan kuana. Ha? Anya amang sirsiripat, Lola? Saan kayo amaawatan? Kaya't ka din ni mamim ti mang sirserpat kan kuana, apok. Anya nga ron ti mang sirsirpat, Lola? Ay, dayta ikwa. Ay, baya mo no di mo pa'y maawatan, apok. Ang ibagam ka ni mami, asaan ama kias asawa iti sa balay. Ang saan mo nga ibagbaga nga imbaga, kuwan. No damagan na ngay, no asino tinangibaga. Apay asaan ko nga ibaga ngay, ada kayo tinangibaga, Ha? Lola. Ikwa, ay lipatan mo ti imbaga, kapok.
Saan ko mamakyas asawa iti sa bali ni Carmina? Diyay tumot a Henry. Di na inaramat ti utak na. Amo blakay, sinagutan dakit din iti sabong kan tsokolate ni Carmina. Ket no apay no sinagutan da. Ay, karbangan na mo ta. Saan lang ajay langgaw nga anak mo ti adarik na na? Ngam nagkalay sada ka ni Henry. Saan amabalin ang makiasawa iti sa bali? Basol day ta. Kumaano na sayaat ni Henry Kenkwana? Saan ba tatinarayan na idi babasit pa iti anak da? Langgong kiti at talaga? Ngam no adari medyo ang maator pa iti amin. Apay kit din asaan. Kayat ko nga agsinubyan da lakay. Awan lat amok. Iti daya kinapintas kan kinatalgan ti trabaho ni Carmina. Patsam nga agsagmakpay iti tao anang pasakit iti riknana. Ure siyak mata, no kasta ti inarabin na kanya pagan anok ngay. Gumatangak iti materialis a para balay. Tada kayo man ti mangidaulo amang kita kadagiti trabahador tang. Mabit amalpas no adu ti trabahador. Apay, nakaurnong ka ni ti pagbalayo basang. Wen tatang. Isarunok nga yurnungan ti panagadal dagiti anak ko. Ay ngamno ko nam nga adu ti trabahador akayat mau. Ay dakelaki di ti magastom para iti tangdanda. Isa ganaak tatang. Kayat ko ngamin amalpas adagos. Malangarod, tamang kita ak iti kakadwak amasaon. Bantayak ida, tapno saan asinsinan ti panagtrabaho da. Agyaman ak tatang. Sigurado nga intun dumadakkel dagiti anak ko ket kayat da saggahisada iti kwarto. Ikat na saya at sa ganaamon, bayat saan dapay nga agkulehyaw. Wen nga rod tatang. Sigurado adakkel to ti magasto. Awan ita ni Henry. Napanan na nga ta. Ingkarigatan na siguro tinapanagwat-wat anag na. Darasak ti pumanang. Amangan no umay manin ti akin balay dito boarding house. Karting ak nga alaan dagiti kawas ko. Ikargak itidakkel ang maleta kat pumanaw ako na. Makaamumutan ni Henry itibiyag na. Ay, 2 bulanan. Adi kam nakabaybayad iti abang. Payakas to di ti kwarto. Awan lang iti daddo mga alikaman. Kitak man ang iti banbadon ni Karol. Awan itak ka la maleta na iti sirok ti kama. Kitak ti kabinet. Awan na kiti kawas na. Kasta pinanawan na kon. Itapay, takastuin ti kasasad ko. Isumot ti po ng panaw na kanyak. No may busko na itansang kamasita bagas ka noodles. Awanan pagtaraon ko. Sakit basitan ti agas ko. Sa anak to pa yan nakanayon ngagtumar. Tanong may bus. Anta na marigatan ak. Sapay awan igatang ko. Asidag akon iti lugar mi. Agyaman ak. Makaawid ak matlangan. Tila ang sweldok ang nagdait. Ti pinagpletik ang nagawin. Agawid tumot siguro dayjay a Henry. Inakaran naksamot iti sakit na. Nuan niya man ti sakit na.
talaga amarinak. Ama di ti bagik. Iso ama sapol nga inak to agpakita iti doktor. Mayat nga agpaiso tinapanunod ni Carmina nga adu ti trabahador tapno daras amal pastibalay nga ipaaramid na. Narigat ti kanayon nga agluto iti kanan ti trabahador. Napanunot na magtapadakkelan to'y sigot abalay da. Ay ngamjay kurang ti panunot ng anak mo. Di tay amaw no sa dino apasit ti lubong tayan na. Ay, kumusta nga tamot ton? Adda nga tan sa bali aputot na. Ay, gakman amo. Ngamuray kas jay laang daya tao. Saan lata malikli ka na lagi pa? Ay na, anyamot ka tan ayat ti kasasad ti loko. Kasta tinaganak lakay. Uray lipatan ti anak. Malagiplat ta ida. Sika mo tayo, Carmina. Apo, talaga amadlaw nga sinsado ka na. Pumimpintas ka lata. Amo ko na napintasak. Iso nga uray saan mo nga ibaga. Oray saan mo kaya madamagan? Ipadamag ko kun kati maipapan ka ni Henry. Sa anak nga interesado. Naragsak siguro iti sidong ti babae na. Di na pa'y malagip apurwakan dagiti anak mi. Agmay-may sa itan tapinanawanan ti kalibin na. Makabirok manan iti kasukat na. Day tama ti paglaingan na. O sige agdardarasak. Adang amin papanak. Talaga asanan nga interesado ka ni Henry. Piman mo't ni pare Henry. Gapo iti kinaman nagbaybay ana. Imadayon tirik na ti pamilya na kan kwa na. Madigaya matalaga no baybayan ti pamilya. Nagbiitan ti inarami jo abalay da Carmina lakay. Awan gamdakkel met ti gastos ni Carmina iti tangdan. Taadumot nga ron ti tinangdanan na atrabahador. Nalabit nabiit anak kaurnog iti kwarta. Tawan pa ipagad-adalan na. Dilaang Claire, ang kinder pa'y laang mag. Ay ngam no pa'y kasta. Amom kaday. Dinamag ko nun ang halaan na itidaduma a kwarta na. Tadakkal ti imparamid na abalay. Nangalaan na kanungay. Adda kano inted ti inana akadaanan nga alahas. Inla ko na, kat inayon na pinagbalay. Ay sabagay. No siyak amay sa, may mayat ti balay ngam alahas. Ay kas ko maiti ikaw. Ento pa'y kat no sinipdot da. Kat iso pa'y anak karsangan ti lapayag na. Ay kawan kaslakin ni Ditas idi na pa ni Manila. Hey! Sinipdod dati ikaw na ijay divisorya ay kahit ay sos darsang tilapayag na. Ayun nga agpaiso. Saan aya nga impanda pa'y iti doktor? Ta dinait dati narsang alapayag na. Kasapulak ti kaduak. Tamaringkatan akon. Agawid aksan. Tan na inak dumawat iti pamakawan. Bareng anda gumatang iti agas ko. Kumusta nga tanda Carmina ka na iti talong anak ko. Datatang ka nanang. Kumusta da nga tamat? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryatay wita alawas na napuluhan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam
Isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasapulak ti kaluwag, tamarikatan ako. Agawit aklangan. Inak dumawat iti pamakawan. Baring ada gumatang iti agas ko. Kumusta nga tayo tanda Carmina, kanang iti talong anak ko. Natatang ka na lang. Kumusta damat nga tan? Pare Henry, madlaw nga kakapsot ka. Unay kit ako tungman. Apay, papanam. Inayadag ti magnama pa na di paradahan ti si pare. Sapay manulang ti kwartak. Imbang tada na idulin ko gaya mili. Itidaan na walit ko. Italaga na sarakak. Pagplitik nga gawin. Kaduan kan. Ngam, ijay laangin asidag ti balayo. Taad da impla emergency a papanak. Impan nga minibakat ko ti anak mi di ospital pare. Itulod na klangan niya paradaan pare. Kabalak ti agawin niya pala. Sige, pasensya ka na. Tani, mapaanak ka di ospital. Agurigor nga min di anak mi. Agkumbulsyon ka nun. Isong waintaray na di ospital. Imbag ta makawayas kan amapan ije pagadalan apok. Saan akas ide amasapol nga itulod kan sukunen ka ije pagadalan niyo. At dangaminan kadkadwak nga agaw-awid, Lola. Wud, saan kayo pa'y ngamin nga agamam mo ide? Iso nga italaan nga agkuyog kayo. Dakkelak ngaminan, Lola. Saanen amasapol nga itulod, kan sukunen dak. Tamok matantidalan amapan ija school. Ala, mapan kagarudan apok. Kapampanaw mo't ni mame, tasabali mo't ti dalan na amapan iti opisina da. Mayat kumaan o agkarubat ti pagadalan. Ganti opisina da mami. Tapno kanayon kami nga agkuyog, Lola. Sino nga tatiakin pala iti karuba na tatang? Dakkel mat. Ngam iti matsigod ang nagtakdaran ti balay mi. Pimanaw ka di da Carmina kandag iti anak mi. Ne, sino ti kasla iskeleto na kumitkita iti balay da Carmina? Ne. Ti Malyawan. Ha? Henry! Agpaiso ka di ti makita. Ay, si kakandidate sa Henry! Uwan tatang. Umayak man. Ay, apo Diyos sa mananga siya. Ay, kas ka man la skeleto na namang magna. Ay, nakabutbutang talaga ma. Imbag pa itibang kaya kitaan. Tasan nga agkut-kuti. Gamtisik ha. Mabisinak. Agkapsotak tatang. Mabalin ka di at tulungan na umunag. Ala, umay ka. At tibayan ka nga umunag. Ala, agto ka kabasit. Tenak mangibaga ti dabangir iti makan. Awan ngamin makan di taoy. Impakan ko ni ti asaw tinabati nga inapoy. Akin balay di tatang. Ay, ni Carmina. Ay nga maawan nita. Napanidya trabaho na iya opisina. Maladitakan. Alaman nga tatang. Nakapsutak. Kan mabisina ko na eh. Ay na. Ay, mga alaka itiin na po'y kan masida. Tada skeleton. Sasawamot ka skeleton. Saan ka di akalkalpas mo anangan?
Ni Henry. Adan, ngam kaslay skeleton, mabisin ka naw. Anya, addan ni Henry. Wen, isungaron adarsam, bareng masambot mo pa'y balay. Ay na, kasla magsatanti angas na iti panagkita kwa na. Alagaron ta nakaturog pa'y dagiti upeng. Magkata kung tay kaldero kan kasirula. Tapno, mabiitak. Ala, umuna ako ni balay. Takasaok man ti lukaw. Alata sumarunuak mo ton. Sige, umununakan. Ayunay mo ton ti itsuraam, anak ko. Ala, mangan ka. Tagsasarita tayong taon numalpas ka amangan. Yaman ako. Alang. Mga anak. Ito ang bimabisina ko na eh. Ay, inayadam mo't ati mangan. Ang mga lumaltutan kakit nga raw. Aguray katamalak iti danaw mapagbulon mo. Ala, aday ta ti danaw. Inayadam ti mangan, anak ko. Ayan ka di. Nagitubing na anak. Nakaturog pa'y dagiti dua. Napanmot iti pagadalan ni Claire. Apay aya, adi mo ida pinaspasyar, anak ko. Kan anya ka di ti sakit mo. Apay akas ta ti itsuraam. Ada pati barak. Kan ada HIV na anak. Ay na, delikado mo't gayam ti sakit mo, anak ko. Amangan lumaakaram dagiti ubeng. Hello. Sino ka din na ito eh? Sinalbag ka. Babawi kon anak idanakan ka. No apay ngamin anak subli at pailakan ka. Adamot gayam HIV kan asmam. Kanuan niya pa'y di ta asakit. Naakaranak pa'y. Nagpakita ka din iti doktor. Wala. Kunak no gagangay lang ti sakit mo. Saan mo't gayam? Kasano pa'y itan? Magpadatan nga da sakit na anarigat ang magasan. Awan mabalinta. Ang babawi akmat. Ngam naladawan ti amin. Maladingita nag-unay iti kastoy na duktalag. Lusan, kumaga po iti kinababairok. Naliklikan na iti apasamak. Talagang agbabawi ak. No, apay nga min nagsubliak pailakan ka. Hanggang kasano ita da ito yan. Saanin ang may babawi ti amin? Carol. Nangagkaw ti saritaan nyo iti babae a kinasaritam iti teleponaw. Masigurado ka may sa dayay ka nagiti nagluklukwam. Uwan tatang. Agpada kami nga daan iti sakit. Hey, no saan atila ang pagragsakan ti bagyo ti pinanunot yaw. Naliklikan nyo kumaday ta. Dakkel ti babawik tatang. Ngam naladawan ti amin. Saan na may sumbli ti napalapas. No kumadimngag ka iti inam, idi imbay nakakinasarita nga agawid kan. Ngam saan mo, tay sumot ti pinaawid mo. Uray ti asawam, nagpagpakasay, ngam anya ti naramid mo. Kasla na baliktad ti pasamak tatang. Isoy ta tinasalon at ti bagina. Nakalukluk magan. Edin to tasyak. Permi ti kutongkol. Apay ngagsangsangit ka, anak. Anya tinapasamak. Napandalola di tabalayda. Sumurot ako ma. Ada nakita kong al-alya. Alya! Adaya mo't al-alya. Nakita, mami. Kasasauda lolo kan lola. Imposible ka sasauda ti al-alya. Uraing kayo kitaan Ada al-alya inje balayda. Umay ka. Intaman kitaan ti ibagbagam nga al-alya.
Umayak man. Ayan ti ko na ni Claire nga alalya dito'y balayo. Ay, umunag ka, anak ko. Awan alalya ditoy. Carmina. Kabut-butang kang agpaiso. Iso akabutang na ti anak ko. Awan mat ubing nga imay dito eh. Agsangsangit anadanon ko. Pirmi abutang na. Sige, inakitaan ti anak ko. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak kan ko, ana. Mami, nakitam ka di ti alalya? Saan nga alalya dayjay, anak? Kimot tong laang. Tada siguro sakit na. Anak ni Lolam dayjay. Diyak kaya ta makita, mami. Kabutbutang tilangana. Kasla skeleton. Apay mo tanakas jay tinagpanagan ni Henry. Henry? Kunam, mami? Saan ka di Henry tinagan ti amak? Saan ka di mailiw kan kuana? Saan, anak? Uray siyak. Kabutang kumat nga asitgan. Itikas jay akasasaad na. At dalakit di sakit na. Amangan no makaakar pa'y. Uray siyak, mami. Kabuteng ko, takasla skeleton. Pimanaw ni Carmina. Madlaw nga awan apulos pa nang ipatagnan kan ka, anak ko. Kasanumot nga main. Kastamot ng titsuram, nakabutbutang ka. Di na ta mapakawan, datang. Nanang. Nagpintasan ni Carmina. Apay, may turad mo pa iti dumawat iti pambakawan. Idinto ta inabandonam ida, numanon atawan. Bareng mapakawanak, tatang. Amok. Nagkurang akiti pamilya. Ay na, itapay adikan makabaal, sa mo ibagaday ta. Panakita kit ado ti virus di tabagay. Wala rot, tatang. Talaga nga andon sa antivirus di bagkit panagri. Ay na, delikado nga rod, anak ko. Ang mga numakaakar mo, day ta sakit mo. Anya ka di dagiti agas mo, adi mo pa inagatang ako na. Anda di reseta di tabag ko na lang. Linang lang anak tinagtamar. Tawan nga minigatang ko. Imbag ano, dapay kwarta ni Carmina. Kalkalpas na nga intad titangdan dagiti nagtrabaho iti balay na. Nangalana ka di iti pinagbalay na nanang. Inurnong na ti sweldo na iti sumagmamano atawan. Makaanay aya. Kat dakkel mo ti pinaaramid na. Adda ka no intad ti inana kadaanan nga alahas. Inlako na, kat inayon na pinagbalay. Tapno adda ka no pagyanan dagiti anak yaw. Kasta ka di. Amo na nga insaganaan ti masakbayan dagiti anak yaw. No kumakastamat ti inaramid mo, adayo kuma anaidalit ka. Inakagid daw ken kuana iti pamakawan. Rumbang laeng, tasaan asinsinan ti inaramid mo. Apay adi ka rumrumwar, anak. Ada ka matlaang dito'y unag. Kabutang ko nga minja skeleton, mami. Nakabutbutang titsura na. Mapanak itay dya opisina. Saan kayo pa'y nga umas-asidag? Tama nga numaakaran kayo iti sakit na. Kanayon nga guyag. Wen, mami. Diyak kaya ti aguyak. Ang mga nagbalinak matakaslakan kwa na. Kasla skeleton. Saan ka unay nga agbutbuteng, anak ko? Di nakaan-anwan. Saan yung asitgan? Tapno saan kayo ang maakaran? Agawid ka nga rod adagos inton malam, mami. Amangan ngamin no umay ditoy. Wen, anak. Basta saan ka nga agbutbuteng? Di nakaan-anwan.
Apok, apay adi ka rumrumwar di ta kwartom. Di mo ka di kayat ang makita ni Dadem. Kabutang ko, Lola. Awan ka di pa'y ni Mami? Awan pay. Di ka kumagbut-buteng ka ni Dadem, Apok. Adda sakit na, iso akats jay ti itsura na. Basta diyak kayat ang makita, Lola. Saan niyo ko maapong umayan di ti balay? Pangasiyo. Ay na, iwan, saan ka agbut-buteng? Ta saan ko apa umayan ditoy? Promise you, Lola. Saan niyo apa umayan ditoy? Uwan, Apok. Promise. Nagapuak di tabanger. Agkulkulong ni Claire iti kwarto na, takabutang nakaamakita. Patyan ko, kabutang dakmayan. Saan ka pa'y agpakpakita, ta kaasidam ng runa ni Claire. Kastaunay tibutang na. Baring sumaya at trik na, kan pumintas ti pamagik. Ta kompleto matan ti agas ko, nanang. Agyaman ka ata nasingpet ni Carmina. Idik ka nakitiinggatang ko iti agas. Saan kayo pa'y mo't anagsango ang agsarita? Padasak akasarita itong sumangpat, nanang. Ngem kabuteng nakadagiti anak yo. Saan mo't akayat ni Carmina ti umay dito'y balay? Padaanak ni tasidag ti korbaan, nanang. Agsao kami, tagkidawa kiti pamakawan ken ko, ana. Mabit man lang, Carmina. Agsarita ta ko, ma. Anya ko matipagsaritaan ta. Di nakasitgan. Napatag ti anak ko. Kat amangan no maakaran kami iti virus mo. Pakawanan na, Carmina. Napakawan kan. Ngam di na kami kumaasitgan ka dagiti anak ko. Delikado ti virus nga dakan ka. Ang bababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Pati dagiti anak ko, kabutang dak. Pati si kang asawak, kabutang nakwayan. Ladingitak. Tumulong ak iti agas mo. Ngam napatag kanyak ti salon at minga agina. Di na kam kumaas-asitgan. Talaga maudi ti babawi. Dahito yan ti bungat ti kinadakas ko nga ama ken asawa. Ditan papagayam tinaggibusan, teserya tayo itaalawas na pauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Randy Castro, Roger Ramirez, Joseph Binawe. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti maikadwa a Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Ta saan nga espiritu ti kinatakro ti inted kadatayo ti Dios, no di ket espiritu amang ted kadatayo iti pannakabalin, ayat ken kinamanagteppel. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ansaw, Day, ataka mait manang. addaman law may kodamagan. Anya day tamanang. Apay, pudno nga agmauyong ni Florence. Nagkunay ti day tamanang. Ado, tinakadamagak akaruba. Saan ka nun arumrumwar dito'y balayo? Tamabuteng ka no arumwar. Ah, Kita man day ta.
Tasika pa yun ti agwalwalis dito'y paraangan niyo. Apay, agmauyong atalaga ni Florence. Ayan nga ni Florence, tatang. Tas ikamat ti aglutluto. Ay, aday jay silid na. Agkulkulong latan iti silid nang agmalmalem. Abay isuti kayat na nga ramidan. Saan ka numat na rumrumar dito'y balayo? Ay. Pudno ka ding agmauyongan day tanga anak yo, tatang? Ay, saan mo man nga ibagbaga ti kasta, tamangag na ka? Kat apay numangag na? Ad-adangag sakit tinakam na. Mapan nyo ipakita iti albularyo. Tamang ano adda napasaktan na asan a makitkita. Wano, nakadilnak dita. Nakaluto akaw. Aggao kakit dain. Mangangkan. Ikam iti kanen na ni Florence. Anya? Itulodak pa iti kanen na ije selid na. Saan nga rod amakarwar? Payman, takasaritak man day ta tao. Saan pa'y nga ita? Saan nakamutla nga sangwain? Anya? Ay, anya nga asakit ti kimpet kan kwa na. Delikado day tatatang, no sana masigod. Florence anak, nakaturog ka kaday. Nakariingak, tatang. Kirikap yun day tari daw. Nagsipnget-met ngamin day to'y silid mo. Apay adi mo ilokati tawa. Kayat ko tinasipngot. Kayat mo ka day, tay switch ko ti silaw, tapno makitam ti kanam. Saan, tatang? Kayat ko tinasipngot. Agsakit ti ulok no makitak ti lawag. Kasanong nga roda makita to'y kanam. Sapay nasiit day to'y inluto ka si daam. Tatang, Nay, apay ngagsangit ka. apay akas to'y tinagbanagan ti biyag ko. Ay, anak. Kabutang ko ti rumwar. Kabutang ko ti lawag. Anya day ti amapaspasama kanyag. Oh, kumusta ni tatang? Kapsat ko ati pakadanagak, bakit? Ni Florence? Tapay. Jak man mo. Kabuteng namat ka nun ti rumar iti silid na. Kunak man no istorya laang dayta. Napanak na kak, idi napanak iti balayda. Talagang agkulkulong iti silid na. Itultuludan pa yan ni tatang iti kanen na. Ay katag mauyong nga rodin ah. Ibagbaga nga rodag iti tao nga agmauyongan. Sayang. Sapay nakalpas iti kurso na. Gisursuro kumaitan. Wen ah, tamaestran jay gayem na. Iso ti teacher ni Junior. Tataan Syong. Nay, si Kamot Hakob. Nay, limok magka ah. Ay, wan nga rod tata. Ay, wan gayam. Ni Florence ngay. Kumusta ti best friend ko? Ay kwa. Ada siguron asawa na anya. Mano anak nan. Dayjay agayam ko. Nalipatan ako. Ay, adda ka din asawa ang baraw. Ay, si Kamot tata. Awan pa'y mat Ay, mabagitan nagsanabalasang. Ha? Inunak tumat ngamin tinagtrabaho. Ala, sana balay. Makasarak kan tulat ta iti parakan ka. Sapay kumaat tata. Aywan gayang tata. Ibagam to ka ni Florence. Umay kunto bisitahan iji balayo. Ha? Wan tata. Umayak to enton sumaruno a Sabado. Mangitugot akto ti paborito na a donut. Ay, kwa ngamin, barok. Ay, balasang ko. Ay, masakit itan ni Florence. Anya? Agsakit? Anya ti sakit na. Ay, jak man mo. Hindi namutin kaya ti rumor iti silid na. Isu asya ko, tinagpalingkay. Takabuting na ti rumor. Ay, kaano pa'y akasta, tata? Hindi pa ilan na palabas abulan Ay, sige man, tata. Taumay kon to bisitaan. Ay, agyaman ak, Hakob, no makaumay ka. Kasanungay, Efren, agmauyong batan ni Florence.
O nga ro, Dante. Kabutang nanti rumwar ijay balay da. Di naktupay kahit asang mo nakabsat na. Awan mo't ti pulita yung agmauyong. Ay, kaasimat ni Florence. Sapay nagpintas abalasang. Ay, awanin ah. Saan nyo ka di nga ipadoktor? Pangalaan mi nga iti pagpadoktor makinkwana. Kababain no agmauyong ti kapsat mau. Rumbang lang asan arumrumar ijay balay. Tapno saan da pag-iistoryaan. Itanto pa ikat iso ti pag-iistoryan dagiti tattao. Kababain da ita sakit na, ante. No apay mat nagsakit iti kasta ni Florence. Ingka kasarita ni tatang mo, taipan nyo ijay mental hospital ni Florence. Asino kumati mangipan kan kuana ijay mental hospital? Ad-addan ang katawaan da kami dagiti tao. Numaamuan da na mental ni Florence. Kat, baybay anyo lat na nakastana? Ijay nalangan balay. Saan naman ano ijay? Basta dan ni tatang akadwana. Kunak ko maamapan tayo ang pasyar ijay balayo. Takadwata dagiti ubing. Saan pa lang? Ang mga nuagkabil ni Florence. Kat masaktan na dagiti ubing. Ay sus, nakaamamak mo't dahi tangay bagbagam lakay. Kat, kasta mata talaga dagiti agmauyong ah. Saan da nga mo ter aramiden da? Makadangran da. Anya? Apay ngay, tabi mo mutan kinuti dayta ka ng balasang ko. Imbatik dayta, sakbay anagudungak. Awan ganas ko amangan, tatang. Nagsipnget ngamin dito'y silid mo. Mayat ko man malukatan dagita tawa. Tapno makalangab kay ti presko nga angin. Tatang. Saan ka nga sangit ah? Diyak kaya tikastoy kasasaan ko. Isungarod ka ako nakarumwar ka. Agpainit ka. Agpagnapagna ka. Mabutang nga. Diyak maipalawag ti butang nga marikrik na. Ay, wine. Nasabat ko gayam ni Jacob. Agahiyam mo. Saan arumbang nga mamo na kastoy ti kasasaan ko, tatang? Naibaghakon kan kuana. Kat umay nakakano-bisitaan. Ay, apay nga imbagam ngay. Diyak kaya ta makita nakakastoy. Ay, amangan ngay no matulungan na ka anak. Tadi nakamot kaya't atulungan ni Manong mo. Diyak ba't mo ti aramida? Tatang. Tulungam ko matibagim. Ti pampanunutan. Kasanon ngay no awanakon. Kasanukan ngay no kastoy kalata. Diyak kaya't timapan ijay balayo ansong. Takabutang ko ni Florence. Saan mo't nakabutbutang ti anak ko, manang? Ay sus, di mo lang mo ah. Dagiti addaan iti problema iti panunot akas kenkwana. Kabailan dati agaramid iti dakes. Saan kumamot akasta at ibagam, manang? Ti aramidam, agpaaramid kan iti rehas apangikulungam kenkwana no saan mo akayat nga ipan iti mental hospital. Saan nga agmauyong ni Florence? Anya saan? Kano di na kayat ti rumori ja balayo. Kayat na tinasipnget apagyanan. Oh, anya nga iti awag mo iti dayta sakit. Agmauyong ti anak mo, ansong. Tata, adda akon. Ay, umunig ka, Jacob. Agyamanak, tata. Ayan ni Florence. Ay, umay ka. Tugaw ka pa'y. Sigurado ang maragsakan ni Florence, iti daytoy may sa abaks adon at apasarabok ken kuana. Lading itak barok, ay balasang ko. Saan nakakayat asangon ni Florence? Taapay, tata. Saan pa'y kanwa nakasagana amang sangukan ka? Kaya't ko kumaatulungan. Sangit. Diyak man amuno apay akas jay namutan. Tata, kaya't ko akasarita. Ang mga na-depress laang. Kaya't ko atulungan. Alan tata, palubusan na amang tulong kan kuana. Florence, anak. Adda dito'y ni Jacob bagahiyem mo. Kaya't nakaka... Diyak kayat! Kunak lang
nga rodan adyak kayat ti sumango iti oray asino. Ngem kayat nakaatulungan. Awanin namnamak. Ay, kastoyak latan ngag nanayon. Florence, Baybayan dakon. Saan nyo ang maawatan ti Riknak? Awan ti makaawat kanyak. Iso baybayan dakon. Agyaman nakada kayo parents. Nga imay iti daytoy apiti ay mating tayo. Sir Haku, Yes, ma'am? agyaman iti kinaanos mo amang isursuro kini Junior ha. Uray no kas di anak kawulwulwul. Madam, trabaho mi day ta akas teacher. Manmano ti teacher ang makaanos kini Junior, sir. Imbaglakit din tasikat ti maestro na ita. Aywan gayam. Madamag kuman? Si kakaditi ipag ni Florence? Aywan, sir. Asawak ni Manong na. Ay na, sir. Kaasimot day dyan nga ipag ko. Tay bagbagada matin nga agmauyong ka no. Kaano pa'y akas jay? Nabayagsan. In sekreto lang ni tatang tamabain ama-amuan dagiti tattao. Ay, idi na minsan, napan ko binisita. Ngam saan nakmat asinango? Kas di nga rod, sir. Iso asaan kami amap-mapan ije balay da. Taay na, mabutang kami. Nungay agkamat. Amuyong matantag mauyong. Ay, saan mat siguro akas ta? Nakaamak, sir. Ibagbagami nga rod nga ikulong dalaangan. Narigatan, nungay makapatay. Tatang, ipaaramidan yun itikulungan ni Florence. Delikado. Ay, saan ka man nga agsaw iti kasta, friend? Siyak ti makaamo amang tangdan kadag iti mga ramid itikulungan na. Di mo aramidan day ta. Unay kayo matantatang. Apay, nungay agkamat, wenumang dangran iti tao. Gaputa saan nga agmauyong ni Florence. Maimbagan ti kabsat mo. Kasano ko mamaimbagan? Di mon tupay kayat nga ipamental hospital. Mangnamnama ka manen iti milagro. Saan ang mapasamak deta, tatang? Florence, nakaturog ka kaday. Mangan ka na nakaw. Nay, agsangsangit ka manayin. Nangagkot itong tungan nyo itay kan ni Manong Efren. Sa anak nga agmauyong tatang. Iso saan da karumbang nga ikulong. Saan ka nga ikulong? Kan sa anak amamati nga agmauyong ka. Sakti amam, kat mamati ak amaimbagan ka. Iso atulungam ti bagay. Ipanagnek mo kadag iti tattao, akaba ilam ti agbaligay. Nagbidot da iti pampanunutan da ken ka. Kaba alam da ita anak, saan ka kumapaabak di ta panunot mo? Uncle, ada akmanen. Kaya't ko akasarita ni Florence. Ay uwain, padpadaanan na ka. Kasta ka di? Nagsarita kami. Iso apang haasim man tatulungam ti gayem mo. Wan Uncle Ansyong, aramidag ti amin akabaalak, tapno matulungak. Pasensyakan friend. No dito nasipngat asilid ko ti pagsaritaan ta. Florence, kaya't ka atulungan. Adaan mo nga espesyalista a doktor. O sige, makipagkita akin ko na. Kadwaan ka tamamati kabaalam asarang tenday ta sakit mo. Iti udi na, sikat ti agbaligi. Ay, mababai na ka talagan bakit? Amin na papanak, ni Florence ti pag-iistoryaan da. Uray siya nga rod. Isulatan ti pag-iistoryaan da. Ibagbagada pa'y kit din ang nagaraaramat ka no iti drugs. Nuapay mat nga may nakasjay na. Ang mga no adda na dagsen aparikot na nga ilimlimang nakadatayo. Anya ko ma, pinagadal ni tatang, nakalpas itikin na maestra. Agtrabaho laangan ko ma, ngam kasjay na matang. Ingkamat bisitaan alakay. Gaputa nagmauyongan, saan mon ang bisitaan? Babainak nga rod. Jak tupay kaya tirumwar. Tagdamag-damag mat dagiti tawa makakita kanyak.
Agisursuro met gaya man ni Florence. Anya? Kasano na pasamak dayta, auntie? Isungarod ang mapanak ijay balayo, tamapan ko paneknekan dayta ang ikaw. Jak ngamin bimis bisita ijay balay kahit naagasan nga tan, Ketuan mangisursuro nga rodan. Kumusta kan ma'am, Florence? Di nakman awagan iti ma'am, takarugrugik pailaang mo ti agisuro. Amo? Nuan niya ti apapalaken ka? Apay ko mga apalan nak. Ngamin, nagpudaw, kan nag-flawless day takudil mo. Kan, nagsiksika. Ay na, bagay mo pa'y day tayo uniform tayo. Aywan gayam, anya ti waistline mo? 25 lang, man. 25 laang? Ngam, kaan kamat agaan? Ngam apay asaan ka lumuklugmag? Talaga lang ngami na sexy. Ngam siyak, Jackson makontrol ti pa naglugmag ko. Friend, thank you iti panang tulong mo kanyak ha. No saan agapukan ka. Nakakulungak pa lang ijay nasipngat asilid ko. Bay amon day jay. Kunakken ka. At dalawag. Uray kasano kasipngat ti amin. Na-stress akla siguro. Gapo iti aglawlaw ko. Kadagiti tattao, amang perperdila ang ti amudang aramidan. Florence, saan mon asublian pa'y daytaan na palabas? Tinapatag, happy ka itan. Isuko kani Apo Dios ti amin a klase ti buteng, ta iso ti Dios ama nang asi, kadagiti pinarswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, ibasa ti Proverbio 28, versikulo 27. Mangted ka kadagiti napanglaw, ket awan to ti pagkurangam. Ngamno di ka mga asi, adon to ti mangilunod kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Nabayag adita na pan naggatang iti plastik ken bote di tabalay danana Agnes. Wen nga rod, bareng ado ti inurnong ti katulong na anagawangan day ti plastik. At dapay nga taji naungat nga aso da? Umawag ta itirwar ti gate. No adda di katulong da, bareng irwar na tinagawangan da. Nakaamak ti umasidag iti inaladan da. Naungat dagiti nagdadakkel nga aso da. Iso akanayon ang nakasara ti gate ti balay da. Mala, intang nga rodain. Umawag ta iti ruwar ti gate, bareng ilokatan da ta. Anya ti bakariribo ka, apay adi ka makaidna. Itay simra ka kiti bodega. Nagado nga inurnong ti pimanaw katulong nga scrap. Apay nga inurnong na. Apay adi na yung basura. Jakman amoy ti day katulong. Pinagbalin na a bodega iti basura. Padalo sa amin ton sumangpet. Sa paimbaga na nga bakasyon pa'y kano iti sumagmamano ang lawas. Kasano nga rodan, katadda ko maikargak di ta bodega. Inkarga na mo't kit di itis hako, ngam nagadumat. Sinalbaga katulong. Apay adi na impan iti pagkulkuliktaan ti basurero iti basura. Addamat gayam doorbell itirwal. O sige, talmagaman. Adda iti arubayan da ni Nana Agnes. Nakatalikod mo. Sige na, talmagam, tapno tumalyaw ditoy.
Sige nga, Rod. Aday na. Umayan dito eh. Anya ka di ti masapulyo. Kwa, nana? Adda ka di scrap na ornong yo dita? Kaya tiyo asawan, agdawat kayo kadagita adamdamagan yo? Ay, kwa. Gatangan mi, nana. Kasta ka di. Isumot lagayam nga inornong jay katulong. Umay kayo! Ado, ije budiga. Angam, kasano ngay dagiti aso yo, nana? Nakapagod da iti ayan ti kulungan da. Ala, umunag kayo! Ikilo yo analaing, di daksasaoran. Saan ka di ngagsasaor da ita pagkilwan yo? Saan, nana? Nasayat no kasta. Ilistam amin, nubano, ti kilo da. Sige, bantayan nyo nga rod ti panang kilo tayo, nana. Talaga bantayak? Amok ngay no kupitan yo ti kilos ti basurak. Saan kayong agdanag, nana? Saan mi akupitan ti timbang ti basura yo? Bayadan nyo kadimot laang adagos? Mga nudiyon to itat ti bayad na. Di kay madanagan, nana. Bayadan mi adagos. Nalabas mat de abak nang. Basura lang, madanagan na. Imbaga na sa urin ta ka no. Ay, pumanaw tala ko maitayon. Ngam sayang mat, taado mat ti inurnong ti katulong na ako, nana. Inurnong ti katulong na, ngam inlakonan. Uray ano ited nanto iti katulong na tinaglakwan na. Sapay madanagan na sa urin ta ka no. Kwintaan na mo ta na imbag. Kasta dagiti baknang nga imot. No, sino pa itibak nang? Iso pa iti imot. Iso siguro abimak nang, tapati sinti mo kat bilangan na. Amin ang naggatangan ta iti butay, kas kada plastik. Iso lang ti kasjay. Ngarod iso pa iti kabaknangan. Payabas si tibingay ko ita nga Eric, Eddie. Nalayos ngamin ti akin babapas at titalon, amo. San ko na basol no nalayos? Basol mo ata binaybayam ti talon. Gapo iti bagyo, iso analayos, amo. No kumatayin remedyo, di saan ko maanalayos. Saan matasisyak tinalayos ti talon na, amo? Adu ti padak analayos ti talon na. Basta, ited mo tikas itibingay ko idi na panatawan. Ang malugi akmat amo. Basta ited mo ti sigo na bingay ko, no kayat mo nga ituloy ti panagtalon iti daga. Lakay, apay nga ibagbagkat mo ti Eric. Ay, kurang kano ti bingay ni amo. Masapul ang nayunak kano. Kasano adibasit, kat nalayos nga ro ti daduma atalon. Dayta nga ron ti imbagakan kwa na. Ngam ibabawi na kano ti talon, no kurang ti bingay na. Nalabas damat. Awan pa'y konsiderasyon na. Ay, mas daawak man kadagita abak na. Manulangan nga iti mabati abingay ta. No adala makitak asabali a pakitalunan. Umalis tan. Wan, nalabas da. Awan pulos konsiderasyon da. Apay adi ka bumangon, taintamanen aggatang itibote kan plastik, lakay. Ay, madmad iti bagbagik, bakit? Nagguri-gurak sa. Sapay inggatang ko itibagas kan masapsapul tayo dyan naglakwan ta itibote kan landong. Madya talaga tiriknak. Sabalin samit da ito yan. Ala, tainak mangiremedyo iti kwarta. Tamapan ta iti doktor. Alaman nga Rod. Bayadan tanto, inton maimbaganak. Sige nga Rod, lakay. Mapanak iji balay na Agnes. Baknang dayjay. Sigurado nga adda kwarta na. Sapay kumaata pautangan na ka. Nungay saan ngagpautang? Agpaspasara ka, barang pautangan na. Anya ti kunam, umutang kay ti kwarta. Wan kumatata. Masakit nga min ti asawak. Kasapulan mi ti kwarta. Aglang ka di abumbay. Tapno umutang kay ti 5-6, ha? Da kayo nga min ti amok nga da kwarta na, tata.
Umayak umutang para iti masakit nga asawak. Pangaasiyo ka di Sana bangko dito'y balay mi. Ado ti kwarta nga maday di bangko. Kan pangalam nga iti pagbayad mo no pautangan ka. Makairemedyo kaminto, tata. Kada ka di trabaho yo? Aggat-gatang kami kan aglaklako iti basura. Basura! Makabayad ka diti basura, iti rinibo a kwarta. Adda ka di mautang ko, tata. Adda nga ron ijay bangko ti kwarta, kawan dito'y balay. Anyang bakit? Adda ka din na utang mo a kwarta. Nakabangko ka no ti kwartada. Di da kaya't nagpautang. Amangan no saan ta ka no ang makabayan. Unay mo't dagita na baknang. Agyaman da, tasaan nga isuda ti masakit. Kasano nga ron itan bakit? Mapanak ka da edi akaruba lakay. Barang adda na ira na akwartada. Imbag ano adda kwartada. Kat pada tayo matida marigrigat. Padasak laang barang no adda na ira na akwartada. Nakaumay ka, mat. Gan, apay akas lang mariribukan tilangam. Masakit ti asawak. Nagastos mi ti kwartami. Adda ka di mabalin mo nga ipautang kanya. Adda mat basit kwartami. Adda ko mapangaramatan mi. Ang masakit mo ti asawam ako nam. Ay, utangam pa laang Ay na, agyaman ako unay. Napanak namin ije balay da Tata Victor. Nakabangko ka no ti kwartada. Ay, imot dagijay ababak nang. Awan konsiderasyon da. Ti dakat agyaman, tanasalun at da. Ay, babawik nga rod anapan ijay. O sige, tainak nga rod alaang ti utangam. Tapno maipan mo ti asawam, ijay ospital. Umaykit din umututang iti kwarta di basurero. At ayamot pagbayad da. Nagturadan nga umay umutap. Santa matabumbay ngagpapautang tapno umay da ditoy. Mas daawak ka na kita ang mamirmiraot. Ha, awan babain da. Iraman da bay da tao itirigat da. Kasano nga tan tibiyag na kita? Awan bibiyang ta kada kita at tao. Awan mo't kasapulan ta kadakwada. Uwan mat, anyagay kumati pa kasapulan ta kadagita. May, adda ka matan dito'y arubayan yo, pare. Naimbagan ka ka din. Uwan pare, agyaman na kiti impautang mo a kwarta. Iso ti inaramat mi nagpa-doktor. Tinapatag kat naimbagan ka, pare. Imbag pa'y tipada marigrigat. Tamakatulong itipada na. Ngamdag itibak ng akaruba tayo. Ay, pulos. Numapadasan da kumamot ti agrigat, tapno ang muda. Kastamot ti magbagbagak no daduma. Di kumamot mapadahasan da ti agrigat. No ka di agrigat da. Tulungam ka di ida. Wen, pare. Narigat met no makabahasol da tao. Uray siyak matkindi, pare. Si dada anak mo't at tumulong. Kaya't kulaan, amaleksyonan da. Ni, apa yan lakay? Nagpuskol ti asok nga gapo di tababa. Data diti maikadwa kad saaran. Apay ngagpeso. Ada ka di puor iti munakad sa aran. Nagpuskol ti asok. Diyak makaang. Uray saka, dakmat makaagas. Maur-uram samot ang tinarangagdan. Kasanuta makababa. Tumanaw tayo ti tawa tagpa arayat. Sige, sika di ta banda. Dito yakmet. Naimas to'y lining tamay sa pare. Wen, pare. Isungaron nga inayaban kayo tapag sasangwan tayo. Kat jay dakal akaldero tinangilintaan ni Bakat. Adupay dito'y, mangan tayo lang. Agkurab tayo kidi ay iti mais. Uray mais lang ti pagsasangwan tayo. No ado tayo amangan, mayatlat ta. Tulong! Arayatan na kami, karuba! Mga gyuday jay. Araya! Nagpaiso.
Agpapaarayat dagiti baknang akaaruba tayo. Intay tulungan ida! Sige, hintayon. Tata Victor! Ibarsak mi da ito'y tali. Igalot mo di tabalkonyo. Ta iso ti pagtalaytayan nyo abumaba. Pangasyo, tulungan na kami. Sige tata, nulakid di maigalot yo. Da kami ti umuli, baba ni ti tali. Darasan yo tata. Huwag barok. Ibarsak yung arugin si talay. Sige tata, darasan tayo. Tani, asidagan ti apoy. Agyaman kami unay kada kayo. Naawan kayo, natay kami kuman. Pakawanan da kami kuma, itimadi nga aramid mi. Manipod ita. Agbalin kami na nasaya ta karuba. Agbaliw kami ni Timadi, akababalin mi. Titulong ama ipaay iti kaaruba, ada nasaya at asupapak na. Ngam no imot ka, di kamat mangnamnama. Papagayam, titan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Canbian. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.